сайн байцгаана уу? Би одоо ингээд Нарантуул зах руу явж байна. Нарантуул цахын хойд хаалганаас нь орох гэж байна. Тэгээд ийм гэр ороолын дундуур ийм зам байдаг юм байна. It's the wrong time for somebody new. It's a small cry, and I got no excuse. And is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. That alright? Yeah. If you don't shoot it, how am I supposed to hold it? That alright? Give my gun away when it's loaded. That alright? Yeah, with you. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime, and I got no excuse. And is that alright? Yeah. I give my gun away when it's loaded. Is that alright? Yeah. You don't shoot it, how am I supposed to hold it? Is that alright? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright, yeah? Give my gun away when it's loaded. Is that alright, yeah? You don't shoot it, how am I supposed to hold it? Is that alright, yeah? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright, yeah? Give my gun away. Is that alright, yeah? You don't shoot it. Is that alright, yeah? Give my gun away. Is that alright? Is that alright? Is that alright with you? No. Энэ кофе авах юм уу? Не кофе. Пижин кофе юм ээ. Say we're sorry, for it's too late. Give forgiveness a chance. Turn the anger into water. Let it slip. Өө эмээ талаар нь гэсэн дөө гэсэн. Манай гурав. Ивэ тайгдчихсэн яа. За яах вэ? Y'all bleed. Тэгэхээр Нарантуул зах дээрээс монголчуудынхаа амьдралыг суралцж байна. Тэгэхээр яг Монголд маань амьдрал жинхнээсээ ямар байна вэ гэдгийг та нартай үзүүлж байлаа. За энээгээс би 450 төгрөгөөр кофе авч байлаа. Тэгэхээр үнэндээ бид нар бас яг жинхэнэ монголчуудынхаа амьдралыг мэдж гин үү? Өнөөдрийн уул уурхай 12. Одоо энэ том одоо хөгжил дэвшил өнөөдөр яг манай монголчуудын маань амьдралд бас яг яаж тусч гинэ гэдгийг бол үзүүлэхэд хүссэн юм аа. Тэгэхээр ямар ч байсан Jack Tor Club Нарантуул захаас мэдчилж байна. Баярлалаа. Our time. Because my scars, they are your scars, and your world is mine. You and I, we all bleed red, we all taste rain, all fall down, lose our way. We all say words we regret. Хоёр уушиг аваад чи. Компьютерийн хамгаалалттай. Алаа.
4,000 гэсэн үү? За авъя. Ингэж амны фигуртай байвал шил зарагдах уу? Би өглөөнөөс ганцхан шилтэй. Өглөөнөөс ганцхан шилтэй. За тэгэхээр одоо сурагчлан маань үргэлжлэсээр байна. Нарангуул дээрээс 2 шишиг буушууд 1200 төгрөгөөр авдаг болсон байна. За тэгэхээр энэ найраатай охин тааралтай надад одоо 4000 төгрөөр юм шиш гэлээ. Энэ шилээд авчихсан үзье. За ийм шил Монголоос одоо 4000 төгрөгөөр авах юм байна. Ийм хоёр уушурыг 1200 төгрөгөөр авч идэх юм байна. All bleed red, all taste rain, all fall down, lose our way. We all say words we regret. We all cry. Сайн байна уу ага? Хоёр халуун уушураа идчихгүй байгаа. Зүгээр ах. Tears all bleed red. Sometimes we're strong, sometimes we're weak, sometimes we're hurt. It cuts deep.